umlela betha netabule lothi na uba sidudla sekumele ukulahle uthengele etinye ngisho lokuthi ke bekunene sisivele simnyama ngabe konakelephi ngihlanga ngisho ngithi kunemehluko emkhathisini wesilwane nemuntu indzaba ukhona umehluko noma siyafana sithi ilwane thina yini mehluko kaba nike nalibona litfole limithi noma umdlalo umithi noma linyole litalela kepha abantu abethu ke konakelephi bekunene ngenxa yesikhashana nje kunemlumbi bathi laba kwathi googlisha bagooglishe Lord Macaulay waseNgilandi wakhuluma lamavili lawa ngo-1835 mhla ka-2 February wathi ngilihambile lonke le-Afrika angaze ngihlangane nemuntu lomendleleni acelayo angaze ngihlangane nemuntu longitsotsi sidlame maye kutiphatha kwabantu kusezingeni lelisetulu bahloniphekile maye ngiyabona ngoba sithi sifuna kuligwamanza kulithatha lelive angeke sikwazi kulithatha singakalethi lokwethu lokutabadida ingqondo lembuquko wethu ngoba ngibonile kuhlokunye kwethu bakuthanda asifakeni sibalahlise emasiko sibalahlise inkolo sibalahlise ilimi lwabo nekuthi phatha kwabo banjinje babe ngilabanye abantu kude sithundi sabo sitoyela njani sitoba phasi kude bubona i-identity yabo bangeke babe nayo kude themba kwabo i-self esteem ibe phasi lebe kunya ngabe pilani lapha ukuthi yindzaba kufika abantu labanye bafike basengame thine kuthi silahle buthine bethu our identity silahle emasiko ethu silahle konke kwethu ngisho nalabanye basuka la eAfrika ngala eEast boUganda nabantu nabafika la eNasport angibali khashana la eNasport bafike batende tinyanga letsekutulu kakhulu kabi bo Dr Ombongo bafake emaplakati la ngaphandle yongenza bathi into lengendiwa bahushula tiso siyabavumela bathi bona bakhulisa tindvuku bathi bona bakwento benemali labanyendi bethu la sebalahla imali yabo yonke bathi bayoyandisa kulabantu nangabe labantu banemandla kwandisa imali basukelene emakubo labakwathi kuyenga le mali kunemaphoyisa lang5 benginawo ngalanga selikwatini silomnye umhlangano athatha i-early retirement labantu basatha namanje abantu sebahamba bekunene konakelephi kanti la ingqondweni tethu kuthi umuntu ekhamba nje ungamthemba wona ukuthi angakulokuzanisa angisabali ke ukukhulumile babephilani ukuthi kunemasonto ikakhulu laqhamuka ngala angeke ngisibona Nigeria kodwa ngakhona ngalapho nje bafike labantu bamathebula usilutho anisilutho nini sebana nkulunkulu longa asmart longanani bafika labantu baphendle bathi ngovo nabafika lapha bakukhomba ngeligalo uwaphasi ngithi temine kulomunye umzalwane hey wakithi thatha nange amafutha engulube letfele igqobisi ngibone ukuthi akuyisa yini bonke labangalahle tikhona kazayi lo mfundi ngisho ukuthi ke bekumele live lenkosi lokubhlungu ukuthi live lenkosi asalathi nekuthi kakhulu abantwana abasadethi makade yaphila yini ukhulumile babephilane ukuthi umsebenzi uyatendela wena manje ke phathini sifuna ukuqashwa ngaso sonke isikhathi yindzaba ingqondo tethu tinengushe ukuthi ngiyakamlumbi kanti umlumbi nguwe la ukhona khona lethi into etendwa ngilabantu bekhamba la kithi nathi singadenda mina ngafunga ngathi ngigcoke amajomba ami ukuthi noma ngaya kuliphi isono ngifunga ngiyagomela ngeke unguyise mina singabeka imali phasa ngeke ufunga ngiyagomela ngeke uzubise mina umuntu ngathi ukuthi site manje ukuphilisa abantu uNkulunkulu kuphela usimakade lophilisa abantu ngeke umuntu uphiliswa nguNkulunkulu akaphiliswa ilo ngilebe imoya ekhamba nje basatha abantu babagibelise twethi inqola bathi chwala baphile saka bathi phakama manje nathi ke
sabona kuwabantu kwenteka into sena njani siyakhona lento kuyakhulunywa basitshela onke malanga ukuthi basebenzisa amafutha esandawana esilwane esalibhunvala la sihamba khona kusalingaki asikho la kithi